آموزش زبان انگلیسی درس 33. سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. رسیدیم به درس 33. در این درس هم مثل همیشه لغات و فعل‌های جدیدی به شما یاد داده خواهد شد. سعی کنید به کاربرد لغات در جملات و همچنین تلفظ اونها دقت کنید. لطفاً به این قسمت خوب توجه کنید. دیروز صبح. Yesterday morning. دیروز صبح رسیدم اینجا. I arrived here yesterday morning. ایالات متحده. The United States. در یه رستوران نهار خوردیم. We ate lunch at a restaurant. با چند تا از دوستام. With some of my friends. شغل یا کار. Job. کار پیدا کردی؟ Did you find a job? اون پسره رو میشناسی؟ Do you know that boy? اون دختر کوچوله کیه؟ Who is that little girl? کی رسیدید لس آنجلس؟ When did you arrive in Los Angeles? دلم واسه تنگ شده. I miss you. دلم واسه ی والدینم تنگ شده. I miss my parents. دلم واسه شون تنگ شده. I miss them. واسه ی اونا یه خونه خریدیم. I bought a house for them. کجا تو ایران زندگی کردی؟ Where did you live in Iran? تو اهواز زندگی کردم. I lived in Ahvaz. اونجا کار هم کردی؟ Did you work there too? جواب مثبت کوتاه. Yes, I did. من در یه فروشگاه کار کردم. I worked at a store. یه کتاب واسه علی خریدم. I bought a book for Allie. چقدر خریدیش؟ How much did you buy it? $19 خریدمش. I bought it for $19. چند وقت اینجایی؟ How long have you been here? یه چند هفته‌ایه که اینجاییم. We've been here for a few weeks. مطمئن نیستم. از شیوا بپرس. I'm not sure. Ask Shiva. از اون بپرس. Ask her. از امیر بپرس. Ask Amir. از اون بپرس. Ask him. ما از دیروز اینجاییم. We've been here since yesterday. از اینجا خوشت میاد؟ Do you like it here? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. ما فردا باید بریم. We have to go tomorrow. میتونی واسه یه چند روز دیگه بمونی؟ Can you stay for a few more days? متاسفم. نمیتونم. I'm sorry, I can't. زیاد وقت ندارم. I don't have much time. علی دیروز یه ماشین جدید خرید. Allie bought a new car yesterday. الان ماشینش کجاست؟ Where is his car now? دلم میخواد ببینمش. I'd like to see it. آیا سحر بیمه ماشین داره؟ Does Sahar have car insurance? آره، دیروز خریدش. Yes, she bought it yesterday. کجا خریدش؟ Where did she buy it? از یه شرکت بیمه خریدش. She bought it from an insurance company. علی کجاست؟ Where's Allie? تو تگزاسه. He's in Texas. چند وقت اینجایید؟ یا بوده اید؟ How long have you been here?
ما یه روز اینجاییم. We've been here for a day. ما دیروز رسیدیم اینجا. We arrived here yesterday. کی رسیدین؟ When did you arrive? دیروز رسیدیم. We arrived yesterday. دیروز صبح. Yesterday morning. کی رسیدید؟ When did you arrive? دیروز صبح رسیدیم. We arrived yesterday morning. ساعت چند؟ یا در چه ساعتی؟ At what time? ساعت چند رسیدید؟ At what time did you arrive? ساعت چند رسیدید؟ What time did you arrive? ساعت 9 رسیدیم. We arrived at 9 o'clock. دیروز رسیدم به لس آنجلس. I arrived in Los Angeles yesterday. ما دیروز صبح رسیدیم به ایران. We arrived in Iran yesterday morning. من دیروز رسیدم. I arrived there yesterday. با والدینم. With my parents. با خانومم. With my wife. با شوهرم. With my husband. با دوستم. With my friend. با چند تا از دوستام. With some of my friends. با چند تا از دوستامون. With some of my friends. چند تا از دوستامون. With some of our friends. اونا دارن میان به لس آنجلس. They're coming to Los Angeles. چند تا از دوستامون دارن میان به لس آنجلس. Some of our friends are coming to Los Angeles. اونا چه مدت میخوان اینجا بمونن؟ How long do they want to stay here? واسه یه هفته. For a week. خیال دارن واسه یه هفته بمونن. They're going to stay for a week. والدینت هم دارن میان؟ Are your parents coming too? نه، اما دلم واسهشون یه عالم تنگ شده. No, but I miss them a lot. بچه هام در ایالات متحده زندگی میکنن. My children live in the United States. جواب منفی کوتاه. No, they don't. اونا در ایالات متحده کار میکنن. They work in the United States. خیلی دلم واسهشون تنگ شده. I miss them very much. کی رفتی پاساژ؟ When did you go to the mall? دیروز صبح. Yesterday morning. چیزی خریدی؟ Did you buy anything? آره، یه لباس خریدم. Yes, I bought a dress. میتونم ببینمش؟ Can I see it? حتما. Sure. اونها اونجاست. It's over there. ازش خوشت میاد؟ Do you like it? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. آیا دلت واسه شوهرت تنگ شده؟ Do you miss your husband? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. الان تو ایالات متحده هست. He's in the United States now. کجا کار میکنید؟
Where do you work? یه شرکت بزرگ بیمه. A big insurance company. توی یه شرکت بزرگ بیمه کار میکنم. I work at a big insurance company. دیروز کجا غذا خوردی؟ Where did you eat yesterday? در یه رستوران. At a restaurant. کدوم رستوران؟ Which restaurant? رستوران تو خیابون سانست. The restaurant on Sunset Avenue. من خوردم یا من غذا خوردم. I ate. در یه رستوران غذا خوردم. I ate at a restaurant. چی خوردی؟ What did you eat? کباب خوردم. I ate kebab. دوستان عزیز، رسیدیم به بخش مکالمه. طبق معمول در این قسمت هم همراه با یکی از دوستاتون تمرین کنید. علی، خانومت کجاست؟ Allie, where's your wife? توی تگزاس الان. She's in Texas now. واقعا؟ اونجا داره چیکار میکنه؟ Really? What is she doing there? اون با والدینش اونجاست. She's there with her parents. من نمیدونستم پدر و مادرش توی ایالات متحده زندگی کردن. I didn't know her parents lived in the United States. نه، اونا یه پسری توی تگزاس دارن. اونا دیروز صبح رسیدن تگزاس. They don't. They have a son in Texas. They arrived in Texas yesterday morning. اونا از ایران اومدن؟ Did they come from Iran? آره، اونا اونجا زندگی میکنن. Yes, they did. They live there. آیا خیال دارن توی ایالات متحده بمونن؟ Are they going to stay in the United States? فکر نمی کنم. I don't think so. چند تا از دوستای خوبم هم توی تگزاس زندگی میکنن. Some of my good friends live in Texas too. کجای تگزاس؟ Where in Texas? چند تا از اونا توی دالاس هستن و چند تا از اونا توی هیوستون هستن. Some of them are in Dallas and some of them in Houston. مایلی با من بری؟ Would you like to go with me? کجا بریم؟ Go where? به تگزاس. میتونی دوستاتو هم اونجا ببینی. To Texas? You can see your friends there too. اوه نه، من یه عالمه کار دارم که انجام بدم اینجا. به هر حال مرسی. به هم بگو دارید با ماشین میرید؟ Oh no, I have a lot to do here. Thanks anyway. Tell me, are you going by car? آره. آیا بهت گفتم من دیروز یه ماشین نو خریدم؟ Yes, I am. Did I tell you I bought a new car yesterday? واقعا؟ نه، اونو به من نگفتی. Really? No, you didn't tell me that. آره، یه ماشین انگلیسیه. Yes, it's an English car. ماشین‌های انگلیسی گرونن. چند خریدیش؟ English cars are expensive. How much did you buy it? I bought it for $27,000. الان کجاست؟ Where is it now? اونها اونجاست. مایلی ببینیش؟ It's over there. Would you like to see it? حتما. Sure. علی، خانومت کجاست؟ Allie, where's your wife? توی تگزاس الان. She's in Texas now. واقعا؟ اونجا داره چیکار میکنه؟ Really? What is she doing there? اون با والدینش اونجاست. She's there with her parents.
من نمیدونستم پدر و مادرش توی ایالات متحده زندگی کردن. I didn't know her parents lived in the United States. نه، اونا یه پسری توی تگزاس دارن. اونا دیروز صبح رسیدن تگزاس. They don't. They have a son in Texas. They arrived in Texas yesterday morning. اونا از ایران اومدن؟ Did they come from Iran? آره، اونا اونجا زندگی میکنن. Yes, they did. They live there. آیا خیال دارن توی ایالات متحده بمونن؟ Are they going to stay in the United States? فکر نمی کنم. I don't think so. چند تا از دوستای خوبم هم توی تگزاس زندگی میکنن. Some of my good friends live in Texas too. کجای تگزاس؟ Where in Texas? چند تا از اونا توی دالاس هستن و چند تا از اونا توی هیوستون هستن. Some of them are in Dallas and some of them in Houston. مایلی با من بری؟ Would you like to go with me? کجا بریم؟ Go where? به تگزاس. میتونی دوستاتو هم اونجا ببینی. To Texas? You can see your friends there too. اوه نه، من یه عالمه کار دارم که انجام بدم اینجا. به هر حال مرسی. به هم بگو دارید با ماشین میرید؟ Oh no, I have a lot to do here. Thanks anyway. Tell me, are you going by car? آره. آیا بهت گفتم من دیروز یه ماشین نو خریدم؟ Yes, I am. Did I tell you I bought a new car yesterday? واقعا؟ نه، اونو به من نگفتی. Really? No, you didn't tell me that. آره، یه ماشین انگلیسیه. Yes, it's an English car. ماشین های انگلیسی گرونن. چند خریدیش؟ English cars are expensive. How much did you buy it? I bought it for $27,000. الان کجاست؟ Where is it now? اونها اونجاست. مایلی ببینیش؟ It's over there. Would you like to see it? حتما. Sure. لطفاً به این قسمت خوب توجه کنید. شادی کجاست؟ Where's Shadi? با چند تا از دوستاشه. She's with some of her friends. اون کجا زندگی میکنه؟ Where does she live? اون با چند تا از دوستاش زندگی میکنه. She lives with some of her friends. آیا اونا خونه بزرگی دارن؟ Do they have a big house? زیاد بزرگ نیست. It's not very big. ولی واسه اونا به اندازه کافی بزرگه. But it's big enough for them. کی قصد داره بیاد لس آنجلس؟ When is she going to come to Los Angeles? اون الان لس آنجلسه. She's in Los Angeles now. جداً؟ کی رسید اینجا؟ Really? When did she arrive here? دیروز صبح رسید. She arrived yesterday morning. آیا هنوز در نروژ کار میکنه؟ Does she still work in Norway? نه، دیگه اونجا زندگی نمیکنه. No, she doesn't live there anymore. اون الان در ایالات متحده کار میکنه. She works in the United States now. اون یه شغل جدید داره. She has a new job. شغل جدیدش چیه؟ What's her new job? اون واسه یه شرکت بیمه کار میکنه. She works for an insurance company. کار پیدا کردی؟ Did you find a job? جواب منفی کوتاه. No, I didn't. هنوز نه.
Not yet. دیروز چی خوردی؟ What did you eat yesterday? کباب با نون خوردم. I ate kebab with bread. در منزل یا در یه رستوران؟ At home or at a restaurant? در یه رستوران. At a restaurant. یه عالمه بچه در پاساژ هستن. There are a lot of children at the mall. اون پسر کیه؟ Who is that boy? پسر. Boy. اون پسرمه یا فرزند پسر. That's my son. و اون دخترم شیواست. And that girl is my daughter Shiva. دختر. Girl. دختر یا فرزند دختر. Daughter. یه پسر. A boy. 4 تا پسر. 4 boys. یه دختر. A girl. 2 تا دختر. 2 girls. این پسرم علیه. This is my son Ali. این ماشین اونه. This is his car. این دخترم شادیه. This is my daughter Shadi. این ماشین اونه. This is her car. اونا بچه های منن. They're my children. اون پسر کیه؟ Who's that boy? نمیشناسمش. I don't know him. اون دختر چطور؟ And that girl? کدوم یکی؟ Which one? اون کوچولوه. That little one. اون دختر کوچولوی کیه؟ Who's that little girl? نمیشناسمش. I don't know her. خیلی نازه. She's very cute. همراهان گرامی لطفاً به لغات زیر توجه کنید و تلفظ اونها را به ذهن بسپارید. Arrived. Arrived. We arrived yesterday. United. 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 State. Store. Stay. State. States. The United States. Girl. Girl. That little girl. دوستان عزیز رسیدیم به پایان درس 33. امیدوارم که از این درس هم بهره کافی رو برده باشین. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.